Evo ga, napokon smo stigli do kraja. Ekipa koja prati zna da vodim evidenciju svakog treninga. Ovako izgleda prvi mjesec, znači od 13.1. svaki dan trening. I tako će se nastaviti dalje. Još nekoliko tjedana, onda ide deload i onda smo na max. Ovo nije nešto što preporučam rekreativcima da rade, znači da treniraju svaki dan, nepotrebno je, napredovat ćete vjerojatno bolje ako ćete trenirati manje i intenzivnije. Ja trenutno radim ovako, radim to zbog sebe, radim to zbog trenutnog cilja, radim jer mogu i radim na neki način zbog vas da vas malo motiviram preko storija, pa onda često stavljam one 6 od 7, 7 od 7, znate što govorim, da vas malo motivira za trening, tako da pratite me i u naletu smo trenutno, idemo žestoko u drugi mjesec.